Hi everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasi aina wari anoba puraga laksare aina ngasi ligi doba wari sidi The Toxic Lady hana khangnaba adogi wari ni Gloria Ramirez ka wi mai maming se sin 1994 da thokiba thodok ni adodi wari se chum khara adi Gloria sikanano karamaina mana na bagi khopagi karamaina yauraga magi toxic lady haibase karamaina maming thon gino haibagi matangda wari khara adum magi background khara tawjarake Gloria se just a house yam simple housewife amani ma se Riverside Los Angeles California da lay magi macha ani mane aduga magi husband Brian Taylor kauba maga lairaga mase neighbor minasu yamna nungshiba yamna religious oiba laitin khoiramdana khotana machagi mainupagi phajana yingjanbidana khotana adumaina yamna happy go lucky gumba nupi ma mase oi aduga 1994 yogdringai gi mama haitare ko 1993 gi December loirakpasida mase cervical cancer haina koigi kanone womb cancer amagi makhan amani adugi se nare last stage tani mana lairi se na doctor gi checkup chalubada hairapadagi mas bathwa yam nungaitre Gloria se aduga mana haise mai macha ani lairi mai gi family lairi roduna she will fight hadi line mana cancer je fight tawraga ma survive tawgani aduduna masi hadi treatment kari labor mak haibiyo khopona haibiyo khotpiyo na mana doctor da request away the doctor haise last stage nina koina hojik nangi comfortable oina ba maybe chemo tawba ya chemotherapy radiation tawba natana nangi treatment samta laitre ado nangi radiation gi treatment se koina end of February da oina haurasi nang si marak sida hida khara chaba khopa hauro kholo na pirapada Gloria si mam nuaitre hadi sigi kano se check mana sigi symptom mai diagnose tawdringai gi mamang sida cancer se diagnose tawdringai mamang sida huzigi hospital sida mana ma se cancer gi kano hadi symptoms and signs leiba ma le na check up chatpada doctor moi gi da check toriba moi gi ma test toriba singdana miss tawrab jane ma gi cervical cancer lei haibase ado khara leraga chahi mathangi chahi moi gi sida pap smear na nupi da amna check tawba lei every khoi sida ju every 2 or 3 years kudingi doctor na check up tawda adu season araga when early cancer ko cervical cancer se early oina haidi nongna haidi haurakpaga kanu tawbangame diagnose tawbangame adu Gloria gi matang sitadi miss tawkhre miss tawduna mana last stage yawrakanda oina moina khange dagi Gloria na khallema internet ta yengdana khotna haidi kari hidak lei kholi kari tawraga magi anaba mai radiation hawdrangai gi anaba khangnaba hidak kari survival mai kari non mas internet ta am toina yengdana khotna tawre tawraga adaina summa se tawraga leire magi mana kai mai home remedy tawdana khotna masi leirabajani aduga February gi 1994 sida maigi nupasna 911 da phone tawraga maigi nupi se sor honba ngamdre haina complaint tawre khole noi ambulance sam tharo kholo hospital la puna baina mai nupasna phone kanu tawre 911 da phone tawrapadagi 911 sina ambulance thare mayum sida mayum se tharaga ma se ambulance pusalaga moina oxygen happy re sor honba ngamdrabanina ado mayum dagina hospital buki marak se 15 minutes muk changi Riverside ki general hospital doina pudoine maje yauraga moigi ngasai gi moi ambulance ka hospital duga wari sanaraga sumaina cancer gi patient ni khotpani ma lakani ma do sor hon bangam dre khotre magi kano se heartbeat se amna kano oi amna fast oi duga mai bp sna amna low oi re khole na moina manung gari nung check to buda adudana emergency ni moiduna noi ready da lera mo khola mo na moina pau pibase Dr. Julie Gorinski kauba amana mana nungdang dogi moi general kano da taba moi department moi emergency department na taba se Julie Gorinski na ma tare mana mai teammate sing do loina mai staff ka ge loina mana la o kholo na ready lairo smaina nupi ma serious condition da lakani court kani na na ready laire ado moi ano na test mangon de hen serious pa mayam lakani na moi su khali je this is also the same thing moi na smaina
emergency puhalakpani duna moigi standard procedure moigi treatment dugi aduda dum tawraga moi adum ngaira sina moi se ngaira ga leire aduga 8:15 da Gloria se da yauraga moi ga sagi ambulance tagi EMT moi singduna lautharaga moina doctors moi ziki hospital da pusalaga moi hospital gi moi singdina kano tawbire manungda moi emergency room trauma room da pusalaga my heartbeat automatic wang ga lerame hai aduga my bp na yam low lerama my blood pressure na adagi moi sina moi standard hidak hai di drug nung kapaga kholaga my heartbeat se adi makha tarak na bana yam kana hona bazani hona basda hidak amata changwa yadraba hidak changwa yadraga maji sum mai blood pressure se nemthara koduna electric shock pi ya roena electric shock piraga mai heart se amuk kano tawde ya roena moina start tawde ya roena mai t-shirt maina katina ka ai matam sida Gloria gi body sida kainoma koigi gel gumba amana koigi sticky oiraga shiny oiba pot khai arangba sticky koigi vaseline gumba taiba gi type ta langtrek langaga mai body se lere me hai but they don't have time to koigi kari hidang no kari no di kanambu hospital la ko si iruzaraga shower tawraga lakpa nang banate emergency ai se adana moina kasu kai re na moina khan taitho kholaga moina ngasai gi electric shock moigi kano se piraga moina my heart se tawna bo hona base yadrene yadabadagi moina naksalaga yengusida naksalaga mana hadi mangonda question hangbaje maji phajana khumbangam dre maji muka hadi saigi heartbeat na thu bane bp na low ibane maji wa phajana su ngang bangam dre phajana su khumbangam dre moina sidi maigi medicine mai khara serious ore aduna maigi blood se lauraga yengsi khosi na moina tawringai gi timing sida moina Gloria gi manaka changbada nurse amana haibado mangondagi khoigi hai gi manam oi adagi chanam manam oi tawba maigi mouth gi manam namme na hai aduga magi nakanda lepa nurse nazu namme na hai adu loraga moisina Gloria dagi blood lauraga maigi blood se yengna mana syringe sina thillaga blood se chingba ho matam sida huziki room je pura khoi gi chemical manam amala e haidi moi sing je yeng na re karai di line si chemical manam je bona aduga chemical manam sina ammonia gi manam manam bajani ada moina ammonia manam namdra moi masen moi staff mem le bising na haina re moi si nam na tawna raga huziki blood se loiraga nurse na doctor da sagi Julie da pi basida Julie sina nurse da yeng basida nurse se khoi gi makok ngauraga koigi mittaga koigi tandan paiba gi type ta tawraga mami chingorong khalaga mana saigi blood ki tubes moi saigi tube ta happy do piramme Julie da piramaga do segi nurse na pido patarong na wantha grine haidi kari no haiba nang hojngai da wantha gi bidagi kari no ne na moi sai staff mem na chanjana raga yingai sida Julie jizu oningakpa phawraga makok sing ngakholakpa da mana saigi blood to kano da piramaga nurse amda piramaga ma se ai kanoma oge tawdore ai mapan tang phamge na sagi Julie ji thoklaga mapan da phamaga ma singa tang masa ji ingthan na joina phamaga ingthan haidi ngatang mayam sanungai tabado phasano na source sang hona le ngai sida ngasai moi trauma room da leitaba doctor amana ma se ubadagi Julie nang kai tawrage kholage na hangba changak pasida Julie ji ju mami se ngorong okhalaga khumbangam dana ma su mudo pudok long amu wan thagraba sumna kanda Julie wan thabagi maya moi kaunari ngai sida trauma room da ngasai Gloria na leiba trauma room sidagi nurse amamu pudok ong tare amamuk tare moi je mari manga truk wan thara jane su mathang wan thara aga hujiki trauma room sidagi law ba khong ba tar ajani hedi ngasai kanu tawba jingdo moi gi leiba manung da leiba trauma jing da leiba cruising mai gi staff sing je loina mak akhoi gi kanu tawraba makok ngaubi adagi di koi mamita tandan paibi khopa hoi oning ba khopa phawraga khara mana wandhare khara mana na bagi chenthongra pa tawdagi hospital je moina shut down tawraga evacuate na moina lock tho e moi gi kanu PA system jida
moigi kan moina ngasai intercom ke ke loi lau thoe haidi noi ma'am sidagi hospital dagi loina mak ana basing je loina mak tho kho lo na haidi kana ma kana khangni chemical leak ama ana traga fume ama leak tawra male hospital sida na lau thok padagi ma'am ana ba ke sing je loina mak puthoe ma panda puthoga ngasai gi juli su dagi ngasai wan thari ba ma'am se puthoga moi sing je na arai ba mi sing do na mai ngasai ma'am do ngasai wan thari ba sing do treat tong na ba tawri ngai da skeleton crew na minimum crew ID requirement hai ta ne ko Gloria do di yamna critical condition da lai banina moi thok pa yara ro en nang sai gi moi gi skeleton crew na high same kano se yamna minimum hai ta ne ko doctor minimum nurse moi staff moi na le hauraga Gloria se treatment to usani treat to base nga sai moi na mai gi blood to da yeng basida koi ango particle macha koi crystal gum no na tain toraga ango particle mayam taw ba u bajani ada moisina khali je this is very unusual sini mon hai je fumes bu Gloria de ki thoglai bajala natraga ma gi massage da kano ma yawa sala na moise khalle Gloria se moina kanna khona ba se ngam hauda bana mana 850 ai di mana ngasai hospital dagi la yorokpa minute kuntra manga gi matungda ma je siraga moi da ma treatment toriba staff nung ngasai thingragi ba mayam do 23 staff member ko hospital dagi moi je loina one third na unconscious oidna na dana adagi di khoi gi kano sor won mangam dre khotre makok ngawre khole tawdana moi se layenge hai 23 staff ko ma sai gi mai manak to close contact toruba mai gi staff singje adagi khoi dagi effect torisina Julie je oina most oina moi mayam do dagi te ICU amada moi gi hospital da tapa topam da moi je ambulance sa puraga ICU amada pui hai mai dagi kharan nakpa hospital amada doga ICU thamaga ma se mai gi blood low was da sai gi tiny kano khoi white particle yauba adugo maina mai blood su tawe hai Gloria da yauba kano do na sai Gloria gi magi blood lawriba tube to da yauba white particle macha yaub do adu Julie gi da su yawe na hai gi pung 13 makhai tarakpa size da khoi hazmat suit ka lit kana tawdana uptana moi PPE gi type hai tare ne ko hai di dugumba de hazmat suit uptana khotna mayam je ojiki moi gi team mala aga hujiki hospital sida kari di karai de leak tawino kai laige chemical ma leak tawrira khotlira na yeng ba pa samoi na hospital je oin thi basida leak amata laitre khotre kem layamdre laitabdegi moina haina kano leaks amta laite noi hospital sida maybe Gloria sagi kaino ma yawbar ngani suna noi careful oyo mai autopsy loba khotpada na tawbadagi moina close containment hai moina room amada protective kano tawraga hazmat suit ka letlaga doctor amana autopsy tawni kana amu chakhan da bi room amada pura khoi confine taw room chamda mai autopsy tawbasida Gloria da su yaurom dare kem bo de kari fume gumba chemical kari gra amta yaw de mai body do mana siri ba mai ko sina mai sai cervical cancer duna mai kidney je fail oraga aduga mai heart fail oraga si bane na mai autopsy je adu do na rule tawi adagi hospital gi meeting ji zunga e de karamaina tawri jano kai de gi lai pjano kholi jorana ngasai gi moi staff kun go humdoi do di loina mag recover taw khare adu do Julie do khak recover taw ngam maudre ma gi di adum mai medical condition se adum khoi gi kanu toksale hadi no ma gi soksale ma je sorhon mangam dre ma gi bone sing je loina mag sijale ma gi tam da bone sing je khoi gi kemak pai type taw sale adu ga ma gi kanu story ma di pancreatitis sunare habidi ma gi pancreas sing do loina mag pom thore adagi ma si karamaina tawrino kholino na khannaringe manungsida ngasai gi Gloria gi family sina hospital na dagi moina hospital na fume puthokpadagi magi ngasai gi kano se Gloria se siri ne na my family singana doctor je su moi gi hospital je moina su tawdore moina su tawraga moina haije court ta puthokani khotkani na tawnare ka tawnabadagi hospital ju phare adudi amuksu check ta holage na mu hazmat suit amuk lae sagi team singdola aga government gi team jula la aga hospital se ko enge thire amuk thi basida moin haije amatta fume amatta laite hoi akoi gi moi gi hospital se moi gi hospital se sahi ani gi mamang sahi ahum mamang da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯅ ꯁꯤꯋꯔꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯋꯔꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯜꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯜꯖꯤꯅ ꯑꯁꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯪ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯗꯣ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯛꯑꯦꯅ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨ ꯇꯧꯋꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯐꯧ ꯂꯩꯇꯦ ꯔꯤꯖꯜꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯇꯣꯞꯁꯤ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯝ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯀꯣꯛꯁꯦ ꯉꯥꯎꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏ 18ꯗꯣ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯅꯥꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯉꯛꯑꯒ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯝ ꯅꯨꯡ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯋꯤ ꯅꯣ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤ ꯍꯦꯚ ꯇ ꯑꯟꯁꯔꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯝ ꯅꯨꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ 18ꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯁ ꯁꯣꯁꯤయోꯖꯦꯅꯤꯛ ꯏꯜꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯅꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯤꯁꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯗꯨꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯐꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯠ ꯋꯥꯖ ꯖꯁ ꯑꯣꯚꯔꯋꯥꯛ ꯑꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯕ ꯑꯣꯚꯔꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯂꯤ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯔꯤ ꯀꯔꯤꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯖꯨꯂꯤꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯤ ꯖꯨꯂꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯀ꯭ꯔꯤꯌꯥꯁꯇꯣ ꯄꯣꯝꯊꯣꯛꯄ ꯁꯔꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯦꯟꯊꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯃ ꯂꯣꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯂꯣꯠꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯦꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯝꯐꯧ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯀꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯣ ꯑꯣꯚꯔꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯇꯧꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯀꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯀꯧꯔꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯀꯤꯃꯣ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤꯝꯐꯧ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤꯝꯐꯧ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯨꯂꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯨꯂꯤꯒ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯅꯨꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯉ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯐꯪꯕꯁꯤꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯅ ꯈꯣꯠꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤꯃꯣꯗꯣ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅ
mana online research tawba jani yamna online khoi gi online da yumda internet da yumda tawba ya ba treatment adogi mana kai tawba yai kai chaba yai magi anaba magi nungai taba symptom nungsing sing se karamaina kohon ba yai kholi na thiba sida yamna controversial oiba pain gi medicine ama laiba male sigi medicine se dimethyl sulfoxide hai amaduga si maigi short form dana DMSO na hai asigi painkiller se khara controversial oiba treatment oiba jani 1960 da sigi hidak sigi dimethyl sulfoxide se DMSO se asije painkiller oina season halam male medication oina piba male adu maigi side effects se khoi gi mit tangba adegi sor honba ngamdaba khotba adu memro lakpadagi government na ban tawba hidak oira male ban tawragasu medication oina phangdragasu maase khoi gi hardware store carpentry gi adugi hardware store da gel form da phangeba DMSO se gel form da phangbase Ramikanosna gloriasna asigi se asigumba type of moina haije gel form ama DMSO yauba gel form ama mana painkiller gi ngasai gi radiation hawdringai gi khotba gi marak sida nungti gi mai gi body je mana makok te na mai makhong buk se tairaga sisina pain oina painkiller pain medicine oina season bagini mana ngasai hospital da lakbada moina phuri to hangto yengbada yamna greasy oiba substance ama mai masada yauraga leramido adi ngasai baseline gi type da oily oiba shiny oiba substance ama moina ngasai moigi mai body da phangido mana adugi gel form do taibagini mana home remedy tawbaine na haire moi husiki kano singsina ado asigi gel form se kan oina season ai ko moigi grease taibagi oina season ai moigi hardware carpentry kari krak tawba machine kai season ba khotpada ado si oina season abadari kaimbo kan tawde asokpa haidi dangerous oide magi kano sidang sai thoiba fume nung kari mayam do adu oide adu bu karamaina sigi oirakani kamaina oire ino na hairaga moina thigat pasida saigi moina DMSO se gel se tairani mai body se loyan tairaga zeki kano je DMSO se sai kano da magi skin da absorb tawraga khoi gi blood system da changi doini changaga laigrani lairaga ngasai mana mai nupasina phone tawraga mai nupi se nare hainana sor honba ngamdre moi ambulance habiro o haibase sidai sta kano sisu gloria sisu anaba masu yaurame anaba sina UTI naba mase to ising sapham hoba na naba sida madugi dudi yamna pikpa haidi yam kanna luba laina nate UTI je dum yumda dum tawraga matam khara dum hidak chara kholaga dum tawra phaba potmina mana su sai gi sor hon bangamde haibduna hena lubanina masu kawboi lakpoi wari du hai haudreba haidi maje UTI nai haido ado gloria da purako matam da ju gyan tadrabanina ma UTI nai kholi du taweda tawedo haidrabnina moisu khanghaudre adu je UTI je karima kamar karamaina tawra ino kari mari leinage haibase ngasai mase UTI naramnina mapan thokpa yadre mapan thokpa yadrabanina magi masadagi magi kano oina khoi toxic maya magi body gi kano singdo flush tokba ngamdre mapan thokdrabanina ko adadagi saigi body da DMSO do loinamak absorb tawraga manung da leini magi blood streams da blood streams leiraga aduju flush tawdre flush tawdramina ngasai moina ambulance da oxygen chemical ni moina happy do oxygen moi sai happy do jo oxygen je hapasida anoba chemical ama mu masai mai body se da introduce tawre hana dagi hujiki kano sima yaw leini ko masa dagi ngasai gi DMSO je yawraga leina sida oxygen je mu thajalapina chemical ama thajalapasida ani sina interfere tawraga anoba chemical ama mu sema jane manung sida adogi anoba chemical se semaga kaisu haidi deadly kaimbo ide kaimbo dangerous kaimbo tawde adudagi mana poraga ngasai magi heartbeat to loina mak makha da tagre khokare na moina electric shock pibido ngasai electric shock pibido da ngasai leramiba anoba fume anoba chemical ama body manung sida sema lei ngai sida electric shock sai gi charge moina hanjan na pibido da combination of kanu on gare amuk khoi chemical ama mu on gare chemicals na all is na moina haibase dimethyl sulfate ko on gare dimethyl gi sulfate se thaina World War 1 da khoi nervous khoi toxic khoi gas weapon oina season ba gas makhanam ni hai adu han mai gi body da lai rikan da di
dangerous oide dimethyl sulfate se khoi warm khoi yamna manungda khoi body manungda lairingai dadi haksang manungda lairingai dadi sabanina unstable oide aduduna magi dangerous oiba sai kano do toxic gas to release oba ngamdeba adu huziki ER dadi ing banina andagi ing banina dimethyl sulfate se kano se sulfate se aying badadi stable to male stable to raga ngasai gi magi gas to release to male ba mai toxic fume do adu da ngasai nurse tu na Gloria gi makano da e low bagi chingthop da ngasai gi gas di den khoi ngasai gi toxic gas di mai e da yaw ni do e du na chingthora aga normal oiba ngasai gi aying ba temperature du da lakpa du da gi chemical do stable oiraga huziki dimethyl sulfate hariba fume je koi dangerous oiba toxic fume je release tauraga moigi huziki trauma room je loina mak chakhairaga staff singduna inhale taurubadagi ni moina huziki kano taurido na wanthaba ko yaise methyl sulfate ki poisoning ni moina taurido kai kano dimethyl sulfate ki poisoning ni moina taurido sigi poisoning gi symptoms se ngasai moina oning ba phauba makok ngauba koi mitrang chapadawna tauba mitaga tandan baiba masaga jen kano sonthaba tauri se na ado Julie da aduk thina sok haidi aduk thina mangona Julie da na haina hena so ise kari no di moi khangre adumadi ado masai Gloria gi family na hari se Gloria do DMSO je season de sini but moi na ngasai gi magi mangonda lairiba jail ngasai mana lakpada lai do kari no khopano di moisu explain to bangamdre maybe mana tumina season raga habidi khara controversial oiba treatment ina mana tumina season raga moi family sing da hairam dabra haibusu oiramba yai kholena moi mayum do thi bodo di uziki moi atop chemical dem ta phangde khoten hai adumaina moina hospital jina ya haidi moina su to bodo su adogi result la amnina akhoi gi hospital gi aran bana te na moina su to bodo millions of rupees millions of dollar moina su to male su to bodo moina Gloria gi imungda moi pesa khara piraga yanagi hai pirisina ngasai moina mana ahamba chahi ani muki mamangda check haidi maje ke mana chahi muki mamangda maje cancer na ba male khole na symptom gi la mana check to bala aga moina miss to bodo maybe adudugi haidi khara nungai tabagi moina pesa khara oin piraga loisana gare aduga Julie gi case di dismiss to gare hospital nazu mai aram banate hana gi Julie do na mai problem na rambe yai aduduga huziki mangina toxic fume do man inhale taurubadagi adu anaba do henjalakpe yai but hospital na responsible natte khote na moise du maina tawbadagi case se thingjanlaga moi case thingjankhre ado Julie do huzik mafamdagi hospital dagi thabak ko to aga ma atopa hospital amda thabak tawraga huzik lei ado leiraga anambana ma ji wheelchair gumba dum phame hai magi bones di totally kano tawba ngamhodre hai recover tawba nanghodre na aduni mayam wari je sidalo sinjarage mayam na igi wari format je nungairagadi like tawbiramu share tawbiramu subscribe tawbiramu adu mathangi wari dong thenarisi mayam